جه 4 شباطه پشتی کو امریکا گوت یک بیکه ادی اف گروپین چکدار لعراق و سوریا راوستیانه و هیچ هرشک بو سرهزن امریکا و برجواندین وان لعراق و سوریا و اردن انجام ندایه. لی قاسی 5 ماهان زیدتر جسد و هفته هرشان لی سر برجواندی و بنگهن امریکا لعراق و سوریا جالیه وان گروپان و هاتن انجام دان آن کد کارن بیجن پشتی هرشا حماسه بوسر اسرائیلی و دست بکرنا وی شری دنابره هر دولان. ماترسیا وان گروپین هنه بگشتی لسر امن و آسایش عراق و سوریا و حتی امدکارن بیجن ویداویه کو حتی نکجی شر بردوامه لفلسطین و بگشتی لروش خلاطانا براست چیه؟ چاوز الهیزین جیهان دکارن پیشیا وان گروپان بگرن کو نبنا ماترسی لسر امن و آسایش ولاتان جهجای شیخ صائر البیاتی سروکی انجمن حوزین عرب دپرسم شیخ گلک بخیراتی سرچاوا دست بکی دخوازم نرینه هوا بزانم اف گروپین هنه بو نسر ایشه هم بو عراق هم بو سوریا هم بگشتی بو روش حالات نامین مصلحتا زلهیزان دو هبونا وان گروپان دا چیه حتی نوکه وانا جناف نابن بیک جاری یک آلی ناکن نعم مساء الخير يعني اصلا تواجد هذه باش بي هبونا فان مليسيان بهبونا دست دركيه واجندان وانا جيب جدكن لي عراق غورا بانك جبو جبجي كرنا اجندان ري معقوله حتى انها فسائل ميليشيا الفيدري هبن مع عراق داغير كريه داكو اف جروبين برغري كار لفي دربي اف كيشا كونو كما هي حكم لبغداد او برسيارا جرنجا كي حكم لعراق دكا اري برز محمد الشيع السوداني حكم العراق دكا دادقا فيدرالي دكا ميليشيان حشد شعبي دكا يانجي او رخصتنو جروبين برغري كارو اف محاورة وبردكن يانجي سوريا ايراني صالوني وك لسر كابينة محمد الشيع السوداني دارباز بو ناهلن كارنامه اخو لسر كردو و سنيان جيب جيب كاتن بوشي أوجه حكوماتي بهسترن هذه الميليشيات أو الفصائل أف ميليشيا وريخستنين ترورستي كناهن لسرخاكا الراقي ببشتافانيا هريمي هناك تبادل أدوار دورتين جوهرتن دنا برز محمد الشيع السوداني وهروها فان جروبان دا بيويستا محمد السوداني زلال با إيرو لولاتكي بريس حرس سوريا عراقي لدا هبي يعني جي جروبين تشكدار لجيرنا في حشد الشعبي كو دجي دستورة عراقنا كو 20 صالة هاتيا بجراندن وكار للسار تذكرن محمد الشيع السوداني تكاريد فان إرشان راوستانا نخير هيزكي أمريكي هيا اف جروبين هني راوستاندن وهروها هيزن هرمي هنا جبوكو روشي چه بكن جي راقي دزانن كو ايرشن لسر بيگهان راوستاندن جاليه جروبين چكدار و پشتی کو امریکا دو سرکردن وان ملیسیاتان کشتن افجیاتن کشتن پشتی کو هزن امریکا لجیندن هاتن آرمانج کرن ایرو عراق بویا جیگ جبو آرمانج و خلکا عراقی تی آرمانج کرن پیکاتین عراقی تی آرمانج کرن برجواندین عراقی و برجواندین ولاتان لعراقی چنه یعنی گفل سر تفای نافچه موشک و هروها درون وان ملیسیاتا کو سنوران دبرنو لأردن شر دكنو لسوريا داعش هاتنا دامزراندن بونا ما ترسيلي سر امن و آسایشا بگشتی عراق و هريما كردستان و نوكي حتى نافچه اعتقد اليوم السوهاد بينما ايرو بالريار بيويستا ناف دولتي بجبوكو اف مهزله لعراقي هي بداوي بيت دما كو حكومة محمد الشيع السوداني نكار في كرا بقرا بيويستا كاري سياسي جارة كدن بيتا ريخستن هذه الفصائل مرتبطة بأجندات اف جروبين هني اجنداين خو هنا وجيب اجد كان لي عراقي ارتباطات كثيرة وهروا بيوندين بيسين شيطاني دنافا عراقي ده هنا بيويز ببريار الناف دولتي هنا وهفكاريا ناف دولتي وهف بيمانيا ناف دولتي جبوكو عراقي رزقار بكجوان مليسين ترورستي
چ جوازینینش دنابرا داعش و هروها ملیشین حشد شعبی برنگی کی سر حکومت دروست کرنا محمد شیع سودانی دهی و کدا 5-6 جارا بیجیتن بلا هزید بیانی و هف پیمان و امریکاش عراق در بکوین مشول بوانینه خلاص على السيد محمد السوداني لسر برز سوداني بيستا كبريارة كويركي بدج بوكو عراقي رزقار بك فاكترن عراقي ويناف هرمي هنا وهروها ناف دولتيجي جبوكو فيكي داوي بيبين دما كو برز محمد سوداني نكارة بريارة كي بدا داكو في داگیر کاریا ملیشیاتان لسر عراقی داوی ببین جبرکم دزانین بمليون خلکین ما آواره بونه پنابر بونه جبر هبونه وان گروپین چکداری و ملیشان وروا گفان لحکومت سودانی بخش دکن دبینن کو پرلمان جی کار سیاسی راوستایه فشل آنیه و هروا هفسنگی دکار سیاسی ده تنه و بریارن دادگاه فدرالی ده همان دمه ده هنه و غدره لخلکن دن دکن و دخوازن خلکن دن لعراق بخن جیر ایراده هرمی آیا برز سودانی دکاره و یکی راوستینه سواد بینم کو برز سودانی لهم بری دو بجاردین زحمته یانجی دچنا و هف پیمانیه که عراقی و دخوازه پشتوانی ناف دولتی دکش بوکو عراقی رازگر بکه یانجی عراقی بخه مجهولیتی جاینا دیاره هینجه بحث کن ددمکی دایکو جسال 2020 حتی پیشی چند هیوا زیادتر جه 140 جاران وان گروپین هنین سر به ایران بموشکان هیرشی تنی هولی را پای تخت کریه بوچ اگر چنه ما في درجي هر بشك نينج عراقي هم لا يعتبرون ذلك هم يعتبرون او فيكي وهانا بينن او دبينن كو بشك كو بيست بير داگير كرن كردستان وهاد بينن كو كل هكا نگرتیه لدولت عراقی هرما کردستانی نافچه که کو نکت یبن ایراده حرمی بتایبتی جی ایراده طائفیه ایرانی و هر واتی ارمانچ کرن لری ساروخ ملیشان و بریارن دادگاه فدرالی یان جیم کو دبیجن برگری کار کشه مزن ایرو لعراقی سرکردین چارچوبه همانگی اری او عراقینه کاردکن جبو اخلاص عراقی و هر وها کاردکن جبو برجوان دا ایرانی اف گروپین هنین چکدار بریارین خو فرمانین خو جکی واردگیرن ما هي المشكلة هنا الإطار كيشاوي كو سركردين چارچوبه همه هنگی دابش بونه هروا ململانی دنا برا سرکردین وان دا هنه و هروا ولا اوان یا مزن او کو برس علی خامنه و هاد بینن کو ولات فقيه پیویستا بیتا تقلید کرن لعراقی و هروا هندک دن جیانا کو مرجعیتا نجف او کو پیویستا هم دوفچونی لبکن و هروا کشا هر دو آلیان جی او کو هر پیکاته ناوین عراقی پیوسته با آوائه کی طایفی سرداری لگلوان بی کرن ما چدی لعماره و مسیحی چوا هاتن آواره کرن لنافچه خواه و هر وها کنترول کرنا تشتینوان و هر وها پیکاته سنی چوا هاتن درخستن جنافچه خواه دماکو گروپین ملیشتون نافچه وان یا کو امیرو تیبینی دکن ارمانجا هرما کردستان دکن با آوای وکیل و با آوای کی جخوجی کو ساروخین حرس سوری لهرم دخن کان هف پیمانی و هر و پشتوانی ناف دولتی اتفاقی استراتیجی و پشتوانی عراقی عراق لسر هاتیا دام ازران دنو د دستور دا وحسا پارستنا مافین همو پیکاته آن هاتیا کرن دناف دا مافین کردان بریارین دادگاه فدرال هاتیا جهه دزگاه که تشریعی و تنفیزی گرتیا و بریار داد ندستورین الدجی هرما کردستانه به پیشیل کرنا توافق و توازن و شراکت عراق بر بکیوت جد اولا لا يوجد توازن في العمليه یکم هیچ افسنگیک دنوا کار سیاسی دنیه مکون سیاسی نراتیا خواناکه و هر وها دکار سیاسی دام الملانه کی مزنه سر سرکاتیا پارلمانتو هر وها دخوازن کو باوای که قاسی له بری کردان راوستن ناسنامه کردی نه هلن
و هر وها دخوازن هرێما کوردستانê بێ ئاوایەک یەکجاری ڕەش بکەن و هەلوەشینن کو تەنێ هەرێمەکە ئەم تکارن بێژن پێشوەکەتن تەنێ لێ دەرێ هەیە لە عێراقê ئەف هەرێمە نمونەیە فەشەلا کەسێندنە یەن عێراقê ji ber ku herêm heye û ew tunene ev serkeftin û pêşkeftina li vê derê hey li herêma Kurdistanê feşele ji wan aya kesên dewlet û îdarî li Iraqê hene ve pirsyarekî mezin e ji bo tebeqeya siyasî pirsyarekedin ku gelekî giring e karakterê navdewletiyê ye piştî 21 salan ji ketina diktatoriyetê ve demokratiye ve seqamgiriye ve azadiye ku Amerîka soz dabû ji bo xelkê Iraqê ev emanete ku me hemûyan çaverêbûna wê dikir xelek çaverî cêbecêkirina destûrê sîstema federalî û Iraq'a navendî dike têbînî dikin îro ku projeya herêma duyêm herêma Erebî heye dest dirêjî û her wiha gotinên gelek kirêt li hembêrî wê têne kirin li bilindtirîn desalatên dadwerî û her wiha yasadana û her wiha cêbecêkirin kesên berpirs li beşa dadwerî dibêjin ku federaliyet gefe li ser yek bû parçeya xaka Iraqê pêwîst e biryareka wan heye li sala 2017 dibêjin federaliyet zamana wê herêmin û her wiha madde heye li nava destûrê jî aya em nizama merkezî û sîstemê cêbecê dikin yan jiya federalî bi rûyê wê duwem rûyê taifîye ku pêkhateyên wê tên derxistin ji Iraqê her wiha nasname tên guhertin nîsnameyên Iraqî ev kêşeyekî gelekî mezin e li Iraqê ku niha heye îro karê siyasî geştiye dawiya rêya xwe yan jî divê bê serrastkirin û karê siyasî careke din çê bibe yan jî em biçin beref siber rojeka ne diyar kirî dema ku keştî بناف ببت تاني يك آلي بناف نبا بلكو همو سروكي أنجمنا هوزن عرب جالك سباس أهلا وسهلا شكرا لكم